darɗo an ibn umara ko tuttina e abdoullahi ibn umar radiyallahu anhuma yalwi allah won e maɓɓe kanko e ɓen makko annahu samia rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul o maaki bananine laaɗo ɓe jamɓe kisiyoni muɗum hino maaka إذا رفع رأسه من الركوع سين لادم بنت سلمون أن إمردك ركوع في الركعة الأخيرة من الفجر كدرن سك ترد إمرد جلد سبكدك بما كهندم اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد باو de maako de oɗo konngol allah nanani wonande yettuɗomo on joomi amen ko an yettornen fo wodani ɓe maaka allah huɗo kaari e kaari ɗo ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam taw ɓe jantotono ɓen ɗon ɓe ɓe wonno huɗude no ara e nokkeli goo tawa noone on ko jikku yani ko jins ɗen amalo on noone ɗen ɗon golle ɓe makata ɓe rentintamaɓe yagginamaɓe haɗa e muɗum kono ɗo ne laaɗo sa sallama e sa'iji goo tawa ɓe ɓanginayno wano ɓe huɗir noon reile zakwane en sabu golleji maɓɓe bonɗiɗin ɓeɗo kadi ɓe maaki allah huɗu kaari e kaari ko kanko abdoulahi ibn umar o nani fa anzala allahu allah on tippini kisan laysa laka min al amri shay hay hunde e fiyake on na e juuɗe ma woni a wawa hay hunde a anda hay hunde a jeeya ko beru ko andinaɗa wo annduɗa ko beru ko hollaɗa wo yiwɗa ko beru ko wi'aɗa ko ni wo ko ɗon hattata hay hunde a jogaki isan si tawi woni ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe yewtama nde ɗo yewtere itti sikke e goɗɗo goo mo hina wa fi riwayatin no e filla e yadu ala safwana bun umayya wa suhayl ibne amrin walharis ibne hisam fa nazalat ari e fillayeego mo tawata e oɗo hadise mo tawata no ardi e noone ko ɓeyditi e hadise on seeɗa no jangirɗen ɗo non ko on ɗum woni ɗum no ɓeyditi e on ɗon fillaye wondema nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe wonno torade e hoore muɗum ko ɓe wonno huɗude ko wiyeteɗo safwan bun umayya kañum e suhayl ibne amrin ɓe oɗo wal has ibne hisham ɓeɗo tato wonno ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama wonno du'ade e hoore muɗum ha jippi noon oɗo aya laysa laka min al amri shay joni aren ka sahabajo filliɗo hadise on ko homboni omar abdoullahi ibn umar yani ibn umar wa abdoullahi ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma abdoullahi ibn umar oɗo ibn al-khattab oɗo ko sahabajo tawaɗo e ka sukaɓe ka sahabaɓe oɗo no jeeyaɓe ɓenta ɓen al abadila sab'a abdallahi ɓe ɓen jeeɗi ɗo oɗo kanko ben makko fof ko ɓe sahaba ko ɗum woni si ari radiyallahu anhuma si tawi ko on titu woni sahaba hay si ben makko jantama ko radiyallahu anhu wiyete yalli allah won e makko kono so tawi kanko o ben makko ko ɓe sahaba ɓe fof ɓe jantama kañum kadi haray ko ɓe yonti wiya radiyallahu anhuma ko sahabiyun jalil ko sahabajo mawɗo fi haqi ko jeeyaɗo e ka sukaɓe ka fayɓe seeɗa kono
ka gandal e ka faamu e jogagol makko fiqo on ko sahabajo mawɗo telen ɗen bange ɗon himo jeyano kadi e heewɓe rewgol Allah ibn ubade sahaba mo jeyano e sahaba ɓe duumiɓe dewal ɓen wa ulamaihim mo jeeya e karamukoɓe maɓɓe ɓen mata sanata 73 ko nden hitande ɗo woni ko feƴƴini yani hitande fergo yarata duuɓi 70 e duuɓi 3 hari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fatike ɓawto muɗum duuɓi 63 kanko o wurituno oɗo sahabajo imo jeeya e fuqahaul madina karamukojo goto no moƴƴin deftere kañum ibnu hibban o wi'i mashahiru ulamaul amsar lolluɓe ɓen ka karamukoɓe leyɗe julɓe ɓen gila ka sahaba ha ka tabi'ina en ha ka tabi'ina en ɗeɗo guire fof mo suɓi ha e ari fayda onno e hooreɓe mazhabji ɓin ɗen ga mo suɓi kala leydi fuqahawɓe on andi no toon muhaddisun no toon fuqaha no toon mufassirun joni noon tawɓe ko yimɓe fiqiha ɓen yimɓe fuqaha taɓe faami fiqo eɓe luggi e mum mo suɓiɓe fof waɗaniɓe e deftere molanade inde fota fayda on nde wonɗen janngude ɗo ni o ara o yewta fi sahabaɓe madina wonnoɓe ɗon ta ko fuqaha oɗo no jeyanoɓe konti e muɗum enene aicha radiallahu anha ɓen fof no jeeya ɓe o kontuno ka fuqaha o sahaba e o kontay ɗon ha o gayna o ara makka o ara wano noon cham o ara irak o ardina noon e misra o yara e leyɗe luttuɗe ɗen o siforo noon o ara kadi ka tabi'ina en o siforo noon kadi e tabi'ina en ko noon o siforto o wallina goto kala e programme muɗum e ko honto o jibina e ko honno o jibinira ko hitande honde ha ko hitande honde o wuuri ɗon toon karamukoɓe hino wakkili ɗum ɗon fof ko fi ɓanginalngol e yen famɓe ɗo karamukoɓe alhaaliji no ɓe feƴƴir noon oɗo noon no jeeya e fuqaha u sahaba bil madina wa fihi o wigol wa fihi on ɗo no ka sellu nene wal mouradu bihi ko fanda e nden ɗon sahihul boukhari ko nde deftere nde annduɗen nde imam boukhari woni ko wallifi annahu sami'a rasulallahi ko on ɗum woni firongol ɗon konngol ay ba'dama sujja wa kusirat ruba hisham ko ɓeeɗo tato wonno ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jantino e oɗo du'a ma ɓen darti julɓe ɓen nden ñande e hamidahu wa taqabbalahu ko bi ma'ana ko du'a ko yo allahu on jaabo on yettuɗomo o jaɓanamo kadi li annahu qad uddiya billami ko waɗi noon ɗum ɗo kontirama laamum sami allahu liman hamida ay wonande on waɗɗo ɗum ɗo wonande on yettuɗo allah alhamdu diddu dammi si wiyama hamdu ko yettore nden yettore ɗon hino wayi wa mantugol ɗen andi mantore nden ko on ɗum woni liddu mantore ko ŋiñore joni noon si mantore ari haray raɗike ŋiñore nden wa yakunu ala mahasini lmahmudi ma al mahabbati lahu ɗum ɗo ko honde tuma wonata ko hoore moƴƴere oɗo yettaɗo e hoore kadi hara ko yiɗugol mo ko ɗum waɗi kalimatu hamdu on ko waɗante itlaqu koye allah subhanahu wa ta'ala tum samna ko allah tum wawi moƴƴade e jiyaɗo moƴƴare tawayde ko timmude nde tawata goɗɗo wawata wadde sugu mum si wona kanko allah subhanahu wa ta'ala ko wano noon kadi nde ontino yetta allah hara yettirgol mo hamdu on no yaadi e tawgol himo yiɗi allah e hoore ko woni mo jarnude ko waɗanimo kongo nde moƴƴere e hoore ɗum kadi no wondi e yiɗugol mo ko ɗum waɗi si kalama koɓe wi wondema hamdu on kañum e shukuru no serti seeɗa fof noon enen ko yettugol wiyeten ko jarnugol ka kono hamdu on ko allah heɓtori ɓe inni ashukuru aammu min alhamdi walhamdu ahas wo si wiyama shukuru on ɗum ɗon ɓuri yaajude ɓuri huuɓitude buyi ɓuri hamdu on par ce que hamdu on kañum ɓuri hertinde hamdu on ko allah tum ko ɗum waɗine alhamdulillahi rabbil alamin wa lahu alhamdu fi l ula wal akhirati wa lahu lhukmu wa ilayhi turja'un
no ari ɗum ɗo hollugol wondema o hamdu ɗo ko Allah tun yettirte ɗum ɗo samno kanko tun wawi moƴƴade e jeeyaɗo moƴƴere nde o yettirte hamdu hay fi joni mamalakuji ɗuuɗi a nanayi e tummodire goo yimɓe no inna walillahi alhamdu wali rasulihi walilmuminina wa ammatihim yani eɗen nana ɗum e yiya ɗum ka télévision ji ɗuma si tawi délégation ji iwri nokkugo ɗum ko natugol e mamalakoyi gi ala hay nokku hamdu kalimatu hamdu on Allah tigi jantigi ka qur'ana o wi walahu alhamdu fil ula wal akhirati walahu lhukmu wa ilayhi turjaun ɗum ko aya qur'an kanko tun yettirte hamdu e wiye kadi alhamdulillahi rabbil alamina dendagal yettonne par ce que alif e laamu on ko hertinanɗi honɗum Allah subhanahu wa ta'ala yettore nden isan ko ɗum waɗi yettore nde ɗo ko liɗɗiŋiñore amma shukuru Allah tigi no yeeti en wonde maɗe wawi jarnirde ɗum yimɓe buy aneskur li wali walidayka ilayya almasir jarnaji ɓimɓe maɓɓe on shukuru ɗon no ƴettiɓe ɓen ɗa wawinde shukran laka ya akhi shukran lil ustage shukran lil cheikh shukran lil imam shukran lil akhi ha i tawti yumma e ɓen ɗum ɗon foɗa wawi naɓude yimɓe ɓen amma hamdu on ko Allah tun woni ko heerori ɗum ɗon ko kanko tun yettirte ɗum ɗon naata ɓe programme wi goo wiya nelaɗo kadi e yimɓe ɓen fof e ɗuman fof ɗum ɗon fof ko natugol e programme ɗe nde tawata ala adresse mamalako wi tun feƴƴintina yad'u ala safwan o yini noon nelaɗo no du'o e hoore safwan ilah haka ɗum ɗon lannoy ɗon li annahum ru'usul mushrikina yawma ahad ko waɗi ko ɓeeɗo wonno hooreɓe sirkoɓɓen hooreɓe heefere ɓe ñande ohod wakad taba allahu alayhim gomɗi allah o jaɓaniɓe tuubobuye fa aslamu ɓe silmi wa hasuna islamuhum l'islam maɓɓe o moƴƴi moƴƴa ɓaawa ɗum ɗo feƴƴude ko ɗum waɗi allah subhanahu wa ta'ala o yiltinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay so tawi woni allah yiltano nelaɗo kuddi nelaɗo ndin si yani e hoore goɗɗo haray fi makko boni kono Allah subhanahu wa ta'ala e humpitagol makko gundoji ɗin tawde ko kanko woni anduɗo ko wirni koye hoddirore makko woni yaade Allah kanko mo andi ɓeeɗo luttata e ko ɓe woni ɗo hiɗen andi no jeeya e jambarɓe tawanoɓe nden ñande wonde saabu ha julɓe ɓen foola Hamza wara e sahabaɓe buy wara ɗon nden ñande bappirawo nelaɗo on ɓen wontuno kadi jambarɓe kal islam no jeeya e maɓɓe Khalid ibn Walid radiallahu anhu Khalid ibn Walid ko kanko mo jeeyano e wonduɓe groupe arnoɓe ɓen iwtide ka ɓaawa fello mo jeeyano e ardinoɓe ko neɗɗo wawnoɗo guerre mo Allah okki technique mum gila fewno ka jahiliya ɓa o naati l'islam ɗon andi yahuno fewno nelaɗo immina uditoygol imo jeeya kanko e yahuɓe uditoye Sham yaari noon ha e leyɗe e telen Irak on to e Iran seeɗa kanko e Musanna bun Harisa en iɗon andi ko noon qissaji maɓɓe ɗin feƴƴiri oɗo Khalid ibn Walid ɗo wonno wat jambaro ha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tigi jammi mo Sayfullah e arnoɓe ɓen ardinoɓe groupe arnoɓe ɓen iwri ka ɓaawa fello ari yani e ɓe wonno ɓen ka hoore pellum ka nelaɗo makko no ɗon jabalu romato yoɓe won ɗon ɓe fampo kono Allah subhanahu wa ta'ala waɗi tuubi o naati ka l'islam o gollani l'islam on ha tawi ɗum ɗon yejjintini ɗum ɗa fof moni tun Hamza ɓappirawo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kono on ɗon kadi o naatuno ka l'islam o waɗi golle ha tawi o innay mi wari gorko e worɓe ɓen ka jahiliya yani fewndo mi woni jahiliya ɗum ko Hamza woni ko faani ɗum asadullahi al-ghaba o inna kadi o wari gorko fewndo kay woni ka l'islam ɗum ko Musailamatul kadab ko kanko kadi on ɗon nodditinoɗo ko en ko nandi mum ko ɗo kañum kadi wonno ko wari mo ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala hikma makko on kanko o himo andi ko suuɗi kon ko ɗum ɓaynelaɗo huuɗiɓe ɗum andi ke nela Allah wi non a anda fi on programme ɗon wallinto anga koko humpitaɗa o ɓeru ɗum ɗon humpitiɗa المعنى الإجمالي للحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يتاد ون يلي الله ونمك كانكو بمكو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لرم كان ينلادو يوم أحد يند أحد فآتبه الله بقوله الله فلرمو قل كنقول الله دو ليس لك من الأمر شيء وتاب الله عليهم الله جبني بتوبوا بهم فآمنوا بالله بقمن الله ورسوله إن لا رمكم صلى الله عليه وسلم مناسبة الحديث للباب يقول نقول أو حديث دورين إدم قال دورين أن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إندر دون إندر أو حديث
bangingol wonde annabijo on lam yaqdir ala an yadfa'a adha al mushrikina an nafsi nelaɗo wawali sakkagol lorra sirkoɓe ɓen e hoore maɓɓe kamɓe ɓe wawali sakkanade hoore maɓɓe e bone ɓeeɗo wala an ashabi ɓe wawali sakkanade ɓeeɗo kadi e wondiɓe maɓɓe ɓen bal laja ila rabbihi l qadiri l malik wurin nelaɗo on ɓe jooñi laja ɓe jooñi ila rabbihi faade joomi maɓɓe alqadir wawɗon almaliki jeyɗo kala hunde kanko jeeyi kala doole ɗen e balle ɗen nelaɗo jooñi e makko ɓe ɗaɓɓirimo ballal ɓe inni allah waɗu ɓe ni mimma yadullu jeeya e ko tinninta ala butulani e bonugol tawde moƴƴaali yeɗɗaali ma yaate ko ɗum ubbadul qubur koko ɓe rewoɓe gaburuji ɓin fiɓi wondema goɗɗo maayi o surrama o ñoli imo wawi wadde goɗɗum ka woni ɗon fil awliyai ɓe wina ɗum koko waliya ɓen ɓe rewa ɓen ɗon gaburuji ɗin sabu fi ko waliyaɓe surra ɗon wa salihina kañum kadi e moƴƴuɓe ɓen fino surra ɗon ɓe yaha ɓe rewa ɓen ɗon joni noon ɓen ɗon enelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hombo ɓuuri martaba hiɓe ɓinire ɓe ɓinittake si allah noon wi nelaɗo aje tafrijil courbat e yolɗingol sattedeji yani ittugol tampereji thaniyan jawasu du'ai ala almushrikina fi salah holli ɗo kadi ka hadise ɗo dagagol du'agol e hoore yimɓe sirkoɓe ɓen e hoore heferɓe dartiɓe l'islam ɓen ka nder julde salasa tati on dalilum ala anna tasmiyata shakhsi almad'ui lahu aw alayhi la yadurra salah o wi no ɗo dalil kadi wondema jammitugol inde kaari e kaari wonaɓe du'anede ka nder julde ma wonaɓe huɗede almad'u lahu ko wonaɗo du'anede ay da'a lahu ko toranike mo ɗaɓɓanimo moƴƴere da'a alayhi ko ɗum woni huɗimo torike bone e hoore makko ɗum noon wol ɗum ɗo lorata julde nden fii jantagol nden ɗon kono ɓe faala en ɓanginande ka hadise ko konngol inde kaari yollitingol ngol ka julde holli wondema ɗum ɗon bonnali julde nden wata goɗɗo wiyo joni kala ko wolɗa tawi ɗum ɗo na ɗum ɗo a bonni julde nden holli ka hadisa ɗo wondema fiɓe nelaɗo sa sallam jantike inde ɓeɗo safwana e ko nandi e muɗum ɗum ɗon tawi hay hunde lorrali julde nden rabi'an attasrihu bi anna al imama yajma'u bayna tasmi'i wa tahmid e hino ɗo kadi masala wirnaniɗo buy ɓangingol ka hadisa ɗo wondema almami on himo hawtidira hakkude naningol e yettingol kon won tasmi'i ko wiigol sami allahu liman hamida allahu on nanani on yettuɗomo e wiigol kadi rabbana walakal hamdu almami on hawtidira e ɗiɗo ɗiɗi wiigol sami allahu liman hamida so wi ɗum o sownoto kadi o wiya rabbana walakal hamdu amma ɓawo ɓen no khilafum bane ulama no woodi wiiɓe wondema on tii no ɓawo ɓen kan no ɗaɓɓira wiigol sami allahu liman hamida o so ɓe wiya rabbana walakal hamdu wiiɓe ɗum ɗon ɓen dallinori piiji buy woɓɓe ɓe ya kañum kadi wi o way wattake par ce que nelaɗo ko wino ko so tawi imam o wi sami allahu liman hamida o faqulu rabbana walakal hamdu ɓen ɗon wi wondema ko ɗum ɗon nelaɗo yamiri ɓeeɗa kadi jaabi ɗon wondema wo ko ɓe wiri faqulu rabbana nelaɗo makiri faqulu rabbana walakal hamdu wo ko wiire ɗum o par ce que no anda wondema juulo o fof wi ay sami allahu liman hamida o yani ko ni ɓe peesiri hakkude maɓɓe ɗum ɗon masalaji ala kulli hal ino tabiti kan ɗum ɗon lurral ala wonde almami on o wi ay sami allahu liman hamidahu o wi ay kadi rabbana walakal hamdu kono o feññinta wa rabbana walakal hamdu on wa fihi no kañum kadi noka sahih al-bukhari kadi an abi hurairata ko tutna aba hurayra radiallahu anhu qala o maki qama rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗon ɓe darike hina anzala allahu alayhi tumande allah on jippinno e maɓɓe wa anzir ashirataka al aqrabin jertin ɗum woni waajo gorol ma ɓurɓe ɓattade ɓen fa qala nelaɗo maki ya machara qouraychin kono yo dendagal qouraysiyankoɓe aw kalimatan nahwaha ma ɗum konngol ko wayi wano ɗum mi mana filli ɗon ɓayi waɗanimo waham seeɗa jillodiranimo so tawi ko ɓe mako no ko ya machara qouraysi ma ɗum ko onon yo musidɓe amma ko onon musidɓe ko ɗum woni sotte hoore mon sotte hoore mon e lette allah ɗen la oni ankum min allahi shay'a hay hunde mi wawata on duñcande immode e lette allah ɗen hay fussina ko allah subhanahu wa taala wawininmi ya abbasu bon abdulmuttalib ɓe fuɗɗino noddirde hannde kadi nder cuuɗi babiraɓe maɓɓe ɓen ko yo abbas ɓiɗɗo abdulmuttalib la ohoni anka min allahi shay'a mi duñcantama hay hunde immode e lette allah ɗen ya safiyatu ammata rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko an yo safiya oɗo ko yayirawo ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko an yo oɗo safiya ɗo yayirawo an la ohoni anki min allahi shay'a hay hunde mi watama duñcande e lette allah ɗen
wa ya fatimatu binta muhammadin ko ayyo fatima ɓiɗɗo muhammad salini min mali ma shi'ti landolan kala ko faalaɗa e jawdi andin la ohni anki min allahi shay'a hay hunde mi wawatama doncanoyde yeeso allah e lette makko ɗen hay fus. imam boukhari no yaltimo imam muslim. abu hurayra ko hombo woni oɗo qila sahihu anna ismahu abdourahman bnu sahre addowsiyu o wi oɗo ko selli kon ina abu hurayra ko jammore woɓɓe no wi ko nelaɗo sallallah alih w sallam woni ko jammimo ɗum saabu ko yiɗuno kon jogagol ñaari on toujours hanmo wakki kon ɗoɗe ɓe jammirimo ɗum ɗon sabu no nelaɗo sa sallam no waɗayno kenen misaha kañum e sahabaɓe maɓɓe yani waɗgol canti seeɗa e sahabaɓe fino ɓe suusindira fino ɓe wowodirra ɗum noon ko oɗo ko abdourahmane o wiyete bun sahr oɗo eɗen andi ko sahabajo mawɗo ka fillagol hadise fi kala ko jeeyaɗo e sakkitiɓen silmugol min fodala e sahaba ko jeeyaɗo e ɓurɓe mawnude ka sahabaɓe wa hufasihim e ɓurɗo ɓe hunjade kadi ka hadise wa ulama'ihim ko jeeyaɗo ka karamukoɓe maɓɓe rawa akthara min 5000 hadis ko ɓuri guluji 100 hadise woni ko filli kanko oɗo abdourahman bun sahri ɓe inni oɗo asli makko ko yamaniyankejo kanko wonno abdourahman bun sahri oɗo tuufiya sanata 87 aw 80 aw 59 li hijra yani oɗo adduɗo on yewtere nden ɗo charol on o inni wondema tabitali moƴƴa an andi haray ko ɓuri kon fillayji ɗin no lurra seeɗa surtout ka dottugol duuɓi ɗin e tarih on o wi o ko hitande 50 e jeeɗɗi ma ɗum 50 ma 50 ko hakkude ɗo koye nder ɗiɗo duuɓi woni ko feƴƴini wonande fergone laaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa fihi wigol no ɗon fi sahih boukhari qama ay sa'ad ala safa nilaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ƴawno ka fello safa eɗen andide allah subahana taala jippinnoɗo aya ko ɗon ɓe ƴawno ɓe noddi ɗiɗo gori maɓɓe ashiratu rajuli ko wiyete ɗum hum banu abihi al adnun ko ɓiɓɓe ɓen makko ɓurɓe ɓattade ɓen musidɓe yani ɓiɓɓe baba makko no wiye no abu on ɗo no waɗi itla'u kañum kadi e jadda yani soro makko no wiye abu ko ɗum waɗi si karamukoɓe goo firi wa kana abuhuma salihan on ka qissa alyatima ɓen ɗiɗo ka maari to ɓenni wonde makko soro maɓɓe jeeɗɗaɓo on allah subahana taala jontiɗo moƴƴere muɗum o wi kon wa kana abuhuma saliha o wi abu on kono tawi ko ɓen jadduhumu saaɓe ko soro maɓɓe jeeɗɗaɓo on allah subahana taala waɗi itlaqa kañum e wigol ko ben maɓɓe wonno moƴƴo ɗum ɗo aw qabilatahu ma ɗum no wiye kadi gorol makko ngol no wiye ashira al aqrabin ay al aqrabu fal aqrabu minhu yani ɓurɗo ɓattade e ɓurɗo ɓattade e maɓɓe yani ɓe ɓuuri hiɓɓorde on ti noon ko noon ɓe wiyete ko noon nelaɗo sallallah alih w sallam yamira yo noddu ko ɗum waɗi ɓe fuɗɗori taw ɓiɓɓe soro maɓɓe ɓen bappiraɓe maɓɓe ɓen e yayraɓe maɓɓe ɓen e ɓiɗɗo maɓɓe on ala hiɓɓiɗo neɗɗo ɓuuri ɓeeɗo ɓay tawi yumma maɓɓe wuura ben maɓɓe wuura ko nene gotoɓe yumma maɓɓe ɓen e ben maɓɓe ɗumay ko ɓeɗo ɓuuri ɓe hiɓɓa tentini jeeɗa ɓen telen ka baba ɓe noddiri ɓeɗo goto ɓe noddi ɓiɗɗo maɓɓe gueɗal maɓɓe on ɓe maaki are waɗon sotton hoore moɗon par ce que ko ɗum allah subahana taala woni ko yamiri ɓe ko wiyete nadara ko ɗum wiyete ko hulɓingo rentina e lette o wi ya ma'ashara al ma'asharu al jama'atu ko wiyete ma'ashar ko jama yani woɓɓe noyna ɗum ko jama gilande man sappo naɓi yeeso aray woni ma'ashar aw kalimatan wigol ɗo aw kalimatan kalima on ari ɗo e noone nasbu binasbi kalimatin e waɗugol kalima on nasbu ko on wiyete nasbu ko waɗugol mo poccal dow aw kalimatan nahawaha o wi atufun ala ma qablahu ɓe masi ɗo falji ɓe inni ala ma qablihi kono ko ala ma qablahu on woni ko selli ko waɗugol ko bakkutugol ɗum ɗon e hoore konngol feƴƴugol ngol yama achara ɓurays ayi aw qala kalimatan wigol ɗum nahawaha ma o woori konngol sigangol ɗon chakku mina rawi ko filli ɗon sikkiti si tawi ko wino ko ya ma'ashara quraysin es tawi ko konngol nandugol e ngol ɗon ishtaru anfusakum ay khallisuha min al adab ko ɗum woni sorte wonkin laɓɓineki morde lette allah ɗen laɓɓinironki won ɗum bi tawhidillahi wotinɗingol allah wa ta'atihi ɗoftagol mo wala ta'tamidu wata on tuugino ala sharfi nasabi e teddugol dambe ɗen wigol komin ɓinelaɗo komin suudu abdoulmutalibi komin ɓuraysiyankoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli ɗum ɗo nafataɓe hay hunde fi ko ɓe ɓuraysiyankoɓe ma ko ɓe ngolgorol ɗo e ngorol ɗo ko ɗum waɗi yonguitolgol gorol wawata nafude goɗɗo dambe ɗen ɗum no feere amma kulol allah naɓaygol goɗɗo ngol ka allah subahana taala ka aljanna ɗum ɗon yaada e dambe
la ughni ankum min allahi yani la adfa'u ankum mi wata dunyande on mi wawata pottinande on azaballahi lette Allah den raf'un lima qad yatawahhamu annahu yughni anhum o dum do ari bantugol e kala ko tata hino goddo no heba miijo e tamjinagol wondema nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o nafay ɓey mode e lette Allah ɗen goɗɗum bi shafaati sabu tefore makko nden tefore nelaɗo on en no wawi dandude kono noon kono ko dandata mon kol par ce que tefore maɓɓe nden hewti wo tawɗo mayidi e imanu hum haskay koko fotta e jarra hum ka nder ɓe wonki makko ka nder ɓernde makko ta kun ɗon imanu hum o yaado e makkum kun ɗon no nder toon si nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tefanamo amma tawɗo alayhi sallam nafatamo fi ko ɓe musidal o wi abbasu wa safiyatu wa fatimatu bi raf'i o wi ya abbasu ya fatima bi raf'i hoore waɗugol tural su safiyatu fatimatu bi raf'i alal bina'i ɗum ɗo ko waɗugol tural e hoore mahugol ɓe yani ɗum ɗon e wawi detade koye ɗon sewna wara e naati ɗum woodi ko wiyete ɗum marfu'un alal bina'i ma ɗum mansubum bin nida'i ɗen andi ko ɓuri wowde kon ko ɓuri wonde aada kon si tawi munada on ari ko wonta ko mansobo munada daiman ko mansobo kono no ara kadi si woni raf'un alal bina'i no woodi woɓɓe goo noddateɓe hara inɗe ɗen si noddama ɗen ɗon hara ɗe wata ƴettude nasbu ɗe wata ƴettude ko wiyete kon poccal dow sabu honɗum sabu tawde no ɓe noddira noon kamɓe inɗe maɓɓe ɗen ko jamin ɗe mahi nokkun gootu ɗe fendi ɗon ɗe wawata iwde ɗon wono ƴetten misalal wono makka fayde sarf natta e wigol makkata makkati koko tawɗa ɗon ko noon wonɗa ƴettirde ko wono noon misra ko min al asma'i allati la tansarif inɗe ɗe tata wawata firlitade yiltodira ko ɗum woni mana o faala en yiyata ɗo wa yajuzu nasbu o wi no dago noon e ɓeɗo kadi waɗgol nasbu binnida e saabu wigol ya fulana yani feññina waɗamo nasbe wabna o wigol wabna wa ammata wa binta bin nasbi waɗgol no nasbu la gayra ɗum ɗon ko nasbu tun ƴettata anu nun ari na goɗɗum ƴettata ɗon tural ma goɗɗum go badalan minal munadi ɗum ɗon ko mbattitigo immorde noddu ɗon aw atfu bayani ma ko hiɓɓidirgol ɓangi fi ɓangingol salini min maali landolan e jawdi andi li anna haha huwa alladi yaqdiru alayh nelaɗo maki si toon gueɗal maɓɓe on toroɓe fi jawdi maɓɓe ndi yo landoɓe ɗum ɗon ɓe jonnamo fi hon ɗum ko ɗum nelaɗo sallallah alih w sallam woni ko wawi jonnugol mo wa ma kana min amrillahi fala qudrata lahu alayhi konko tawata koye fiyaki allah o woni koye bawɗe allah ɗe woni nelaɗo annahu qama mutamassilan amra rabbihi mumtasilan amra rabbihi nelaɗo ɓangi tawi ko ɓe jogiti jomum maɓɓe fanadaɓe noddi quraysiyankoɓe ɓe butoni ha e deedi maɓɓe ɗin fof bi mana kala goto kala e no jeyra noon wonada ammahu ɓe noddi bappa maɓɓe wa ammatahu e yaye watta goɗɗo moƴƴuɗo si wona ɗum wona kan ana ɓiɗɗo annabi nuhu on ko ulul asmi e ɗuma na on wonanta yettano e halketeɓe ɓen wona ɓeygu makko halketeno wona annabi lutu ɓeygu mum halketeno ko wona noon wona ko neɗɗo on wawi ko min umuri duniya e fiyakuji aduna ɗin wa amma ma la yaqdiru alayhi illa llah ko tawata wawata wadde ɗum ɗon si wona allah fala yajuzu an yutlaba illa min allah ɗum ɗon dagota ko ne ɗaɓɓete si wona hala ko allah ɗaɓɓira ɗum ɗon fa fihi raddu ala ubadi alquburi alladina yastahisuna bil amwati li tafriji alqurbati wa qada'i alhajat ina ɗon ɗe ruttugol ɓeɗo reway ɓe gabruji ɓen ɓe tawata no faaɓinoro ɓeɗo mayɓe yastahisuna bil amwati ɓe faaminora mayɓe li tafriji alqurbati fiya ɗum ɗum ittan ɓe andeji e mapareji ko ɓe wondi e sattedeji wa qada il hajati e huntangol ɓe haajuji ɓen ɗon hiɓe andi koɓe fawiɓe koɓe perduɓe so tawni laaɗo sallllahu alih w sallam fewti musidal mungal e ɓiɓɓe mum ɓen e fof e jeeɓe ɗo wi mi gaynanta on hunde yeeso allah ko goɗɗo go wawani goɗɗo ma yustafadu min al hadis ko nafitorte gonga hadise ɗo e tawide on awalan arraddu ala ubadi l ambiyai wa salihin ko ruttugol ɗum ɗo e ɓe rewoɓe annabaɓe rewa moƴƴuɓe ɓen acca ɗon allah alladina yataallaquna bil makhluqina ɓeno yongito e tagaɓe ɓen fi qada'i hawajihim e huntugol haajuji maɓɓe allati ɗin haajuji la yaqdiru alayha illa llah ɗi wawata huntude ɗum si wona allah thaniyan annahu la yajuzu an yutlaba min al abdi illa ma yaqdiru alayhi en andi kadi kadise ɗo dagota ko nde goɗɗon ɗaɓɓira jeeyaɗo goɗɗum si wonara koko o wawi kon mo jogui jawdi mo jogui gandal mo jogui ɗum ɗo mo wawi ɗum ɗo ɗum ɗon fof ɗo ɗaɓɓiramo ko amma ko yondiri kon e banggue allah ɗen acciri ko allah tun ɗaɓɓirte ɗum ɗum ثلاثة تتيون مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم
yaccagol nela ɗon ilam tisali amri rabbi faade jogitagol yamirore joom maɓɓe nden wa tabligh risalati e yettingol nelam mum ngal par ce que allah wiɓe to wa anzir ashiratakal aqrabina koy ka fello safa ɓe noddi ɗiɗo gori maɓɓe ɓe noddi gori makka ɗin fof ari ɓe fuɗɗoyta honon ɓe gori maɓɓe nden ka nder suudu ɓe noddi ɓe ko heñanelaɗo waɗi ɗum sallllahu alayhi wa sallam eɗen anndi ko sabu ɗum ɗon abu oya tabban laka sa'ira al yawm ali hada jama'atana holkare wonani man gagnallal ɗo fof ko ɗum moɓirɗa men ɗo allah subahana taala rutti konngol ngol e makko tabbat yada abil habin wa tabba ha kalanno e ɗon arbaa أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص وين فامو كده وندما لا ينجي من عذاب الله وهو تدند إلت الله إلا الإيمان والعمل الصالح قم إنانغال إقول لمؤمن بته وغيرهم إمر جيدا إما ببنون كأندان إبهنا جيدا بتوم إنكم بنون بريف تدبه ستنا جد ببن فوتا ونجيا كأما ثالثا أن مجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم توقل تمنتي نبأتو نرينا لا دوكا إندان لا ينفع بدون إيمان وعمل صالح أن فتاس تيقول قم إن الألا